Up. Oh. Licin aja jalan sini. Pagi, Pak.
Buka. Agak kalau habis lah. Itu nah yang besar lagi tuh. Ini yang kita kemarin itu dah ini. Iya di depannya apa ya? Iya di depannya itu ya. Iya. Oh capek itu. Cari AC. Cari AC. Bukan yang ada yang AC yang di bawah pucuk itu nah dia nih. Capek tak? Tadi 10. Yalah. Oh lagi tinggi ya, agak kerang itu. Di kemana kita? Ke rumah Bunda, kerja bos, mama yang nyetir. Hai. Oke. Dah ya. Ya. Ini nih, kami nak ke pantai. Bagus kan jalannya? Aduh, nak berputar pula. Aduh. English please. English please, Mbak. Hah? English please. Kanan. Oh yes. Oh iya. Here I Ada tempat penginapan ya di sini. Iya. Oh,
Kirain. Sebelah kiri itu hotel. Hotel apa? At the beach, the sandy rock. Banyunya pasang. Itu ada pantai. Biasanya sampai situ cuman banyunya. Ini nih kenapa? Hey guys, we at the beach. Let's do it. Let's drive, Papa. We are Muter dulu, here jalan at dulu the gitu ya. beach. Later we going to get down. It's not so scary. Bagus Look at tapi. that human. Look at that Yeah. view of the Sudah di hair. ini. Look at this. Look at this. Look at everything. Oh, ada tempat makan di Pak itu. Itu ada Kapal. ini kapal. Restoran kapal. Look at. There's a ship food. Cozy ship with food. You know, some fancy thing. Aroma laut. The name is. Yes. Yes. Mbak Endi lagi nyari kerang. Mama, aku mana? Itu banyak, Mbak. Di depan itu banyak. Bagus kan? Iya. Keren gak? Halo. Bagusnya apa? Ada mobil, ada truk, Suzuki. Ya, bagus Pak ya. Ini nih pantainya. Ini tidak. Nama foto di